Kaparti UDP kalanang klan bandang yu abor Hariboy district hadian balaingut ki nongi lamba pau kumat ki bala I ba haka politics bagan thup ye ki armut ki CEM barim jongka ki HEDC menta ke sngi ki lalai ban punya so ilade bat kaparti UDP haswa ke election araja ar pulai naga banta ban penklain ne kaparti bat bu thong ban punjab ye ki kertong haboro santli ki constituency haka Hariboy district kita ki laingut ki riu pau kumat ka riboy ki bala panye so ila dia bat ka parti UDP ki kentup yo ba RR makdo uba CBCM ki bade ki CM barim jongka ki HADC ki bade ru ki nongkashan barat ba jongka parti NPP ki bala lek ban panye so ila dia bat ka parti NPP hakis nem bala lek no rengkat bat Dr. Didi Lapang bat uba RB Shadap uba de unong keshan barat ba jong uba Jason Maulong MLA ka umsning haka election baladem uba labat rukum u president jong kariboy dorbar haka jingodon lang kinong keshan jongki ya kita ki laingut ki reurang ba balayau ba haka politics hari boy lapdiang buram ya ki da uba met ba lengdo president barang ba jong ka UDP haka jela haka jingodon lang jong uba dan bak candidate president ka UDP riboy uba Piyush Marwin MLA ka Ranikor uba Balajit Rani MDC ka Nongpo ba HDR lengdo menteri barim ke sarkar jela bat kiwe ki reurang ba bat kinongelam jong ka parti nakwa saya ni bagi balok bagi nongki kaum juga parti di badan balok sekata kende bandon jadi suku ke bawah bayo ni eno mi jindan no lagi di kentai no yaki nak parti kejungwan ban priang yaki noyam juga teman jaga parti kalau banda berkain susu ke parti mentangi don tak perangut dia beri mereka araja kapra general election minat kan reward dia misunan go babiyo si job dia ka election dari ko bayu Gibson job dia ka election na pomona niyo plus sa election hoy ke sila ka ng election tama ka si ke job nama presiden nama atau Dr. Korban ide UMLA na kasih na kadang nidon kam tam pramor ki MLA na kalian juga parti bedoni ngepa biang lala pikwa sibon ki kiba pikwa ini milion apa ne amon lala aku sakut kakak lepas berdek pakan tren di kam ngidon kampun dia beli. Nah dalam doan bagian hari hari penuh pakai cakap jodoh ini boleh. Lawan labusi. Di ex MLA, di ex NDC, di market hari kam open. Nah kalian kecuali mentah kalau Don Kamsin dan Hai Kmat dan Yatri Lang bag kapati UDP kejungi naya kelen saurong kacaka po ikrososi moper kat nami ismi kat nami kipor kata ka jinghan jong kapati UDP kejungi hai ikrososi moper ni yung isisya kung bakilui hakiwi jaga kani kasing haikap jong kiloromba ilong kami siya kani kapati try kapati kapawi nako kani ka ri kajungi nako kasaka kajungi nakumta banyo sensya dalade yalade harbe kacala kajungi Ilayo map yang tinggisya dagi parti kiba nabar jomri celah di national party kiba sosial dan natanta kecelah kejuni mereka boy kepor bagi pepa jom kecelah hi merok awin haba bhai yang tinggisya jom di national party kibon ki jingge ki ba ni ki ma
Apo kacela kajungi. Fine, how can I step? How can I shooting scheme? How can I go scheme? Ngadon ka jing kerman, bangan mo akan ay ka jing syakri bat ka jing trailer. Hindi na ka babho, ya kan ya. Naman na ngano ngayon iparlok ng Kristiyan yung ka UDP bati nung Kristiyan yung nga ngadon ng net ang mga nga pan arrange kumalay iba sa visim dato tay pat kun nito. Hindi ngayon play ki bagi din lang yung ki kung iparlok be Kristiyan na duklas na marajar niyo fufra hadung munta. Kita kanto kanne. Kajing wan yung nga sa ka UDP kadai naman mga iku mga kaya na kayo tiro dosi haga social media. Bangayo badai tangkan ni kapati na kirisnan parti kabanga akan sumpu kamha ya kajing dankam ya kadur ya kasur jong white kasi yan bayar ng ito ko 1 kilo garbo. Ngimsim kuyan di banyo Tendre hamba ya tre ban sai tu siap dan jok te yo ni dalam tuan yo. Naman nga ngayon na sutunat ng kiran yung kita kamat yung figi long kwing. Kamat yung figi long pa ba kamat yung figi samla. Kibang nga no pan ong naman mga ladep sign itu stam yo to man Kabang ni ifi. Bang ladep dukat pura jong kaneka sen sign percent. Ngayon hai jing yo berit ke cuma. Baka jat benreu kasih jongi kaba kentup kasih jentia kandriam punar boy buat ubade kuai kasih bayar kunjuru kas perlu garo ngilong ka state Meghalaya ngayo baka state Meghalaya kadan kam kerki ya kinong yalam kinam sandur yung ka hangte hapo legislative assembly kibreu kibadan ka burung kiba dan ka kor bat kiba shifting ya boleh bat kiba thon ya kedan ngidan kami hukum kita ngangai scam hakaji ibarat cuma bahkan UDP kadan kita jai nong yalam ha kita nak koi ram pada mungkin ngamut penyesa ngai no kita nak koi pat putih tang kiba kambut ngayo bahkan UDP kadon yang kita kijak beri kirangkan kirangkan sa de ngama jo kanong yang ru ate kopor nomor ba kanyang piang yang ate kopor kala de kopor kaba la pumbe mabi ini ke ke mangila pulan ngila pendep ang kesni bad haga kopor ndeng nang ke pembor jo pi de dagamon sumangiwan kay kadang mangiwan kalong naman yui yang jengkelman angane ke parti UDP ngan Islam ke bakaman suwa lalu ke por mengenamdan syakawai ka konstitusi yang mengungkung ngade kongres hindi nga Kristian ya ibadan bok kemudian kita kali jumlong yang ngan Islam ke bakaman suwa pada hari por lalu ke por bagi long MDC nga Kristian ya ibadan bok ijok kumu MLA nga Kristian ya ngade kongres hindi nga Kristian nomor ba ngai tunat ya ibadan bok Ubriu ko bahan, ubriu ko koy, bat bulan sibun ke bangidang ke jengkemen. Dena tahu ni ngala Kristian ye met matensip. Bat kadon ngepor harga bangalajan sampai naksir kongres lu bilong yang aja bang negatif bang selamat babak namoloy. Dena ko no nagbanda ki ubriu ki bahan nga Kristian. Di hadu kan dia ngepor mencalu. Ayo ni bagai UDP apa kejelang jongi apa jong distrik kayak baik. Lagi siya kaya jengge kabun kidon hali kampati yimla nandan ya kata ndeng don ni sania pas camp hari hadu mendrag resmi. Dia hari rapor mengi sanya di kon mane pengirung baru kini almut kibaya sailang menga kide KXMDC KXCM KX chairman ngate ngampat long MDC. Layane election ngaga kongres aja kersau rem. Mulam jo. Dia ngalau rimadan ni kumda. Tendre ngalau mulai bulan 2 beliau kemudian saya nungkong ya di kekal. Hari juga perlu ngayon nungkong hari jengkol. Nomor 5 pengadil presiden yang di Bogor Bar.
bangdan politik, bangdan AA. Benrai kali boiler bar kadon kit khot jomka kiba khle jak tumlut barak. Na BJP rudon, UDP rudon, Kongres rudon, ki HSPDP rudon dan lut hangi. Reuran bang beran hangne stage ban ki baru beran hanto apa hall ban sabar hall ban kunjuru ki present media ki bedon lang hangne ban ki perlu perjor ki malah ban yosyo lemba media keren ki perlu ban kunjuru na kasur ke ban kan yang jonga ngakwa ban berso nadu 1993 ter hadu 1998 kala persiang ban long partly have politics banya Yasnok tilang bat kinong ilang magtugopor. Henry, nadu 1998 hatu menta nganalong fully banyadon ng hapo ka politics bali simbenta ng kulagren gini kiparlo akman hakaseng Congress kumba kham sansnem tam ne dunang hakaseng Congress hagi nam jong Dr. Didi Lapang Dago community bakaseng Congress kana gini secretary of kama yaga dongre boy yaka reka sipna gedungi barkunju reka state rena ki babon ki daw ngilami no to kopor bada poliso yaga parti NPP ha o snap sijar nice semal hajar khan nyo ngila ya no aga sen NPP da community bale se ka sen mai kala ni ang hamha Henry klempla berkut ya betem ngin kwayu ngin ni opportunity Henry ni kiba kuah pada esok tilang bani ai mensim yang ai jumut yang keserkan lada kip yang nak bentak imlang salang yang dong ni boy kari kasih penar kejengi berkunjur yang kestin dan yang ini pa siam lala berulungi di amun kejengi po kadong ni boy kumba pilih i haji por yang sen kongres batsen lese pinsatif hi hal por kabadi bantip penginsanan yang keren hampa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.